Kichasti provincia sa Calabas marcan kun jamás kwechasa umatoqueta. Kun jamateja que isa provincia José Manuel Pandir Piripaj Canais Awaiki Haniwa Umahut Kiti Hukampit Akesiñawa provincia Nakanji Yamakisa kun jamateja Hupanakajmait Apkaraki Akaj Makinanaka Kakuninakatej Ayirai Akaja Puchunak Ayirki Ukanacampia gobierno central Ukamaraki departamento Toquetza Yanat Abjetpan Sasawa Kamata Yat Ano Yaraki. La Paca Paxinja. Umata hila wanyata winakawaka kepa paxina kanja hasiway haraki. Lepas marcan jautan carusa umahwali hukaki upur haraki. Hichaja provincia nakanja hukampia inaist awinakawa iliakitaraki. Uyuanakawa taxisiski o kamaraki yapunakas kala wanyanta tarkiwa. Yamaki sa puchu manakata waiskamisa hukatawa wan suskarakitapa. Chiqsa sinsa uksan hawali yakiskaya umahwan shuaje. Uksa municipio San Andrés de Machaca, cha comunidad na kautjinta suksanja lijo uma juanch iwana casa ines tajarakeo no uma juanch kwat iwana kaora iwan penana ka hilpa chakasiptja ukana ka heo tejetsa pastos komarakiwa hanot jet ne awasero por jet kwat juancho ejep junaka nanaka solista project alcalde argot alcaldía digamos para retroexcavador en San Andrés de Machaca, Uxana. Entonces, ani abastezkit comunidad acá, ¿no? Walja comunidad 53 comunidades, Kaisa provincia José Manuel Pando, municipio Andrés de Machaca, comunidad anacansti, umayoyantawinakat jamaja mayisip karkiwa gobierno nacional departamental irpirina caruja yanaptanaka, ni que hayaka municipio nja pa máquinas orake aliñakiwa utjarakitapa. Este gobierno central, gobierno departamental, Uxaro no nakarianap abjetas, no umaja igual es que necesario chajan, umaotke lijo hay nesta añejamao, no entonces ucatna panagaro gobierno central también gobierno departamental Uxaro ala chikta sería esta que Uxaro port anispo kayanap anakaj.